Tarafalava o Tamua alau Samoa Entertainment TV mai pia ai si mai whakatoma. Mai le pale mene o amata o Natali ia minista. A o ia ili whaatal noa ngol talal tupe whaasoso al malo lua o lua tolu lua o lua wha. Na sao noa ili whaal minista o mtanga alwe ngosio si umanga ma o whaanatura. Toa sulu Cedric Schuster. Ili si iti ai leo el tise ngaosi mai le lus fulu tolus fulu meka awards. Leo o atu tolus fulu fitu meka. Ile tali al minista wa ia ta uai le olo o iai fuafuanga ale malo. E ao o na awanek toi tu inatu pe monopolize pe whaatontonu mai ese company fafo le tau o tatu ele tise. O iai company Samoa mwhai no lato whaia iai foi nisi vaenga a o lato whaatulanga mai vaenga ia. Ina ia mawhai ai o na maua le malosi wha el tise mai le savili ma le la. O le whaanaudau ta inga a mawhai ona whaatino o le a mawhai ai isi company nga o si ele tise o na whaamalia ina le naunau ta inga o le fitu se fulu pasene o le el tise maua mai ile malo si whaafowina. Na fea fo ile tali al minister si o mga al whaatatianga o le listala malilisi ino ele taiminei. O freehold land ma whanua o le malo, pauna o whanua o whaonga ai le LTR 008 ai o whanua whaalenga nuu o lo o whaonga ai tula whono te siva o na lima. Ele esefte na ingo ele lava o iei il tato whaambai. Ele mawhai fo ina whaatau ele whaalenga nuu e peo na ia sao noa. A lisi e iai fo ilalo le tula fono, wa tuu iai le lisi ino ele whaaleanga nuu. Ayo ele whaasala si o lo ta oto, se e iai se whaatalo noa ngama le ofiso le loia sili ia whaia se tautonga lei o lea polo kalame ile toe whaafo iyo ele, o lo whaatino le ngā lue ngā si o manga, ma le loia sili mo ia vae ngā ele. Na whaoila vea le whaaftai el whaipule whaleta numero wha le sunga ale vena ale, ile minister o le sala si. Mai ata ua tele lo nai tu malo malona nuu wa uma ona whaatau whanua. E au mai le sala si, o le whanua whaaleanga nuu ai au mai I ai whai atu o le freehold land. A whai e toi whaafo I le whaaleanga nuu ai leise me toi tongi ai nā tolu suli maa whetala. Ai atu langa o talingalu, sao nol minister si o manga I le sili o na fia o le ngatai whale o la fia onga o lauli. O na ele aisea au e luat sa o lava ngalu. E iai fo I isi nuu. O mana o mia talingalu, ai o lo tau wha soa iai le tupe, ai o le wha moemoenga a mautu mai nisi fsoswani, i o le wha tau nuu lea o nisi fo talingalu. E nisi o talau leo poto wha apitoa mai fiti, leo tau nuu I Samoa, e la tau te o ina leo a Samoa le teti e pasika mo le 5 vaiaso. O le fsoswani mai a leo fiti, i saunga le muta pinanga masolo le mo talinga malo a Samoa le fono. Atai o malo le tau bulenga le tau sanga fau. O se la sanga no whaaftai ai el komsina o leo mwhalpui au apa au longo I tino Filipo le fsosoania fiti I le atina e ina o mtanga aluenga. Ai o se whaaftai fo ile na mai le itu o leo a fiti I le amana I atu le lato langolango e ala mai lalo o le porkalame le Pacific Island Chiefs of Police le PICP ma le vaenga o leo le malo Australia. O mai tawina le ngata ina o lea o ina o le te pasika leo Samoa so sani mai ai leo fiti ai o isi fo ito mai mo lea nga ilu mo mtanga luenga o leo mo falpui o le vai so nei le tau nu mai ai to taliu le so mo mo al masino au kuso o le vai so te nei le fa maunia mai ai kabineta le tofi ai leo le sunga ya tafisi le fa I puni Filipo e avean polisilio le o nanga va a Samoa le Samoa Shipping Services o tafisi le whaisa ngā lue le o nanga wa a Samoa. I lona tau whingo le ofisili lango mo le waenga o nanga lau tele talu mai le tau sanga e lua whema le sulma le iwa. Nanga lue o ia o si ofisili o le pulenga whaatonu mo le 5 tau sanga. Ma ua wha mawina ai e siria mo le 10 tau sanga o lana tau tua I tonu le malo. O aso e tōlanga nei le sunga tafisi le wha I le awhia o ngā lau timu ia ue le se wā ai. Lea sai a tau avea le tau whinga. A o le tau whia avea mwhai pule molo nai tu malo palo tau wai maunga numero tonu. O lo o mia tafsir fa ilonga tawaloa o le tikari o le tau whamau mai le Universite o le Pasifika I Saute ma o ia e mai le fio anga o whaliwha ai le ofisi lo pulenga o whala potpotonga o whapatunga tupe mo lumana imanui o Samoa po le nupi wha le ua se ei mai ai le fionga ia le malu selesitina pule anga menireti na whamau nia kabineta il vai aso mawai e tusa mal whautuanga komiti sa ngafa maliloi no le nei wanoa. Me po fa mtalanga lo fa ilo mai e to alima na fa tala no ina mo le nei manua
Ma tofia me ai loa le malu e vea mo ofisili. Ma ua sui tūlanga le fionga ia Pauli Prince Siren. Sa ia tau aveina le nei tofinga mo le ono tau sanga taluai. O le fionga ia le malu sa whainga luenga le mtanga luenga o tupi. O le whalapatupatonga le malu si anga tau iltisi. Na vea fo ima sui pulisili o tupe ma au nanga le nupi wha. E whapea fo i tofinga ofisili langulangu. Mo le waenga o tupe le whalapatupatonga le nupi wha il silia ma le ono tau sanga. O telesona silfia. Ma ona to mai Samoa mai a unga lua i le ofisa whawhailau tusi o awhio anga o le Pasifika. Le SPC, ma le whalapatupatonga o sio sio manga le Pasifika. O lo umia le malu whailunga tawalo o le MPA. Mo le tau whamanino mai le Universite o le Pasifika. Patasi ai ma le Universite o Mersey, New Zealand. O le malu si tamali i whaasino le awhio anga o sa whaato al whanga. Nisi uta upul fontanga al parmene le neva yaso sa faalia manino ai se fina ngalo le taitai o le tua ngai tutono le mota. Inisi o whawhita uli ua ninga mai i le au onanga i le mota ngasi mtotua. O moa lo le tala. O te talo loa. Au malpo. Talo. Ma ve moa se fōra ngasi le tula i me whanma. Kaftai rawa fio mai le minsta whanma. Fō mai. Societe fo mai. Societe tamaitai tausi mai. Ma foi sea. Awa fo i le whaelonga tangata le mai. I le ilo le mai lai titin por matua. I le ilo fo i le mai tangata tawaloa ma tangata i le tawaloa. I le whaelonga i kare sia fo le mai. Ma i le whaelonga fo i teimi e oso le mai. E oso le ao, e oso le po. E oso fo le poto e oso le ao. A oso la le mai. Yo, taimi la na whaingata. Mea la lea. O te talo. Ia se fo. Ma se fo. O non ma malo le atunu. Wa e le se o tato le o fo. Ie le mai. Yo e oso la le mai. A la ie le fo mai. Sulu tu fal mai. Ie le fo mai. Mea la le ta ua ile ngā lua le au malpo nei. Te mai tai ma li fo mai. Ea, wane i ngā ruru e whorena le walu e tau le lima la fiasi. Ia. Ia, mua le awa noa. O le lau whionga tete le tua ngai o mai a sao noa le minsta tu langa lea, le a sao noa e se taimi. A utali o le a ato toa lava le tali e tu atu le. A e nana utu atu. Ia wha uma lo le launga. Wa uma le taimi. Paftai. Ia, me tono na lau whionga tete le tua ngai. Ia, ua mai a sao noa le minsta o le a whaatari sang sao noa. Ina i whaatoa maari ele tunu ule, tu so lau sao noa. Ia, o le pei o le mafu angare na la ina. Ia, wha umai lo sao noa. Ele sa o le ilvai o le wati. Ua masi i atul pula ngol to manga moe popua ngati e savai. Ina wa umane le ngalue ngatoi wha amanatu na whaia. Maona sui a wai, whai tau se lau, i le motu o polu nei. Whai tau se lau fo i sui a wai o to manga, i sala fai, le ua whaatasia umai le so, i le potufono, le rosa lote i sapapali i, o whaatasia atu iai le fiongal pristene o to manga, sili niu lina jang. O koe ia o ngā koe reviving ngā winga whaatui a wai, kai ngā winga tawale lango winga ngā maru le tunu. O sa vai lene, kai ngei, i lua o ngā lua vai inga, ngā mawhainga, o koe whamanga kunga lango, ko responsibilities. Kai lua i ka ua le pasa o ngā soifua, ia alu ngā kusa mali ka konga wenga. Ane whandele, maru skaria, le whandele defect. I lunga li kulukalami velele li tautua. O ngā runga tāpena umai alto manga o whanga solo ai pēla fo ilana tā ili ngā seleni i lunga o sota inga tele vave mo le tausinga o whanau le Campus of Hope. E a familiona al tupe wa atofa le malo mo ngā runga whaale a onga e tu ititi ai sa wangai a inga manuu. Lau Samoa Entertainment TV mai a pia, prefeiro ele a soa tai au le alofo le tua, ai whaasoi fuaia.